дуруд шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. имрӯз 10 июни 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. вакилони парлумони тоҷикистон рӯзи чаҳоршанбе 10 июн қонунеро қабул карданд, ки дар бораи паҳн кардани бемории сироятӣ, ки ба ҳаёт ва саломатии дигарон хатар эҷод мекунад, аз 2 то 5 соли зиндон ва дар ҳолати дуюм аз 5 то 10 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии тоҷикистон бо ташаббуси вазорати адлия таҳия шудааст. музаффар ашуриён, вазири адлияи кишвар, дар парлумон гуфтааст, ки барои қонунвайронкунандагони қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ низ ҷазо пешбинӣ шудааст. дар ҷаласаи парлумон ислоҳот тасвиб карда шуда, ҷазои пешбинишуда барои бениқоби муҳофизатӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гашту гузор кардан аз 2 то 5 нишондиҳандаҳо барои ҳисобҳо, яъне аз 116 то 290 сомонӣ муқаррар карда шудааст. ҳамчунин парлумони тоҷикистон масъулиятро барои паҳн кардани маълумоти бардуруғ дар бораи пандемия дар васоити ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ муайян ва муқаррар намуд. дар ин бора барои шахсони воқеӣ ҷарима аз 10 то 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, барои шахсони ҳуқуқӣ аз 150 то 200 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ҷарима дар бар мегирад. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем ва аз душанбе ба Москав бармегардем. имрӯз вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия тартиби воридшавӣ ба қаламрави Русияро дар давраи ҷоришудаи маҳдудиятҳо ба таври расмӣ шаҳр дод. тавре дар иттилоия омадааст, тибқи фармони ҳукумати Федератсияи Русия аз 16 марти соли 2020 таҳти рақами 635 ва тағйиру иловаҳои воридшуда ба он аз 6 июни 2020 сол воридшавии шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия манъ аст, вале барои баъза нафарон истисно оварда шудааст. алалхусус ашхосе, ки дар қаламрави Русия иҷозати ҳаққи иқомат ё худ ба истилоҳи русӣ вид на жительство доранд. инчунин нафароне, ки дар барномаи давлатӣ барои мусоидат ба муҳоҷирати ихтиёрӣ ба Русия иштирок мекунанд. дар идома шахсоне, ки аъзои наздики оила аз ҷумла ҳамсар, падару модар, фарзандон, падару модари фарзандхондагон, васиён ва ё парасторонашон шаҳрвандии Федератсияи Русияро доро мебошанд. нафароне, ки бо мақсади табобат ба Федератсияи Русия ворид мешаванд, бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дахлдор ва шахсоне, ки хешовандони наздики беморашон ба нигоҳубин ниёз доранд, метавонанд дар давраи маҳдудиятҳои ҷоришуда ба Русия ворид гарданд. дар ҳама ҳолат аз нафарони дар боло зикршуда тақозо мегардад, ки дар портали хизматрасониҳои давлатӣ худро ба қайд гиранд ва сипас ба онҳо иҷозаи ҳаққи воридшавӣ ба ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия ба таври автоматикӣ дода мешавад. тоҷикистон дар шохиси ҷаҳонии сулҳ дар байни 163 кишвар дар ҷои 107 қарор дорад. дар муқоиса ба соли гузашта кишвар дар ин радабандӣ як зина боло рафт. дар ин бора дар як пажӯҳиши ҳамасолаи институти иқтисодиёт ва сулҳ шаҳодат медиҳад, ки вазъи 163 кишварро, ки дар он 99.7% аҳолии ҷаҳон зиндагӣ мекунад, таҳлил кардааст. дар байни кишварҳои Осиёи марказӣ Қазоқистон ҷои 70, Қирғизистон 93, Ӯзбекистон 103 ва Туркманистон 116-ро касб мекунанд. дар шохиси ҷаҳонии сулҳ ба мисли соли гузашта ҷумҳурии исломии Афғонистон дар зинаи охирин қарор дорад. пас аз пажӯҳиши мазкур имсол низ Аврупо дар минтақаи осоиштаи ҷаҳон боқӣ монд. муҳимтарин кишвари сулҳҷӯ аз соли 2008 ба ин ҷониб Исландия мебошад. ба панҷгонаи беҳтарин инчунин Зеландияи Нав, Австрия, Португалия ва Дания дохил шуданд. ба панҷгонаи бадтарин ба ҷуз аз Афғонистон инчунин ҷумҳуриҳои Сурия, Ироқ, Судони ҷанубӣ ва Яман дохил гардиданд. мувофиқи маълумотҳои ҷамъоваришудаи муаллифони шохиси ҷаҳонӣ, ҳоло дунё нисбат ба 13 сол пеш, вақте ки радабандии сулҳ бори аввал нашр шуда буд, камтар оромтар аст. дар тӯли 12 соли охир ин нуҳумин коҳиши солонаи сулҳ аст ва дар байни сабабҳои ин афзоиши терроризм,
مناقشه‌ها در شرق نزدیک، شدت منطقوی در اروپای شرقی و آسیای شمال و شرقی، افزایش شماره گریزه‌ها و تشنج سیاسی در اروپا و امریکا میباشند. هنگام تشکل شاخص صلح، عامل‌ها به مانند سطح وحدت اجتماعی، احترام حقوق انسان، ثبات سیاسی و اقتصادی، سطح تعداد تروریستی و اشتراک کشور در عملیات جنگی تحقیق کرده می شود. نشان دهنده‌ها از روی سه قسمت مناقشه‌های طولانی، حمایت و امنیت و مصالحه‌آمیزی تشکل یافتند. در نوبت خود این قسمت‌ها همگی 23 نشان دهنده‌ها را در بر می‌گیرند که آرامی داخلی و خارجی کشور را معین می‌کنند. در بین این نشان دهنده‌ها درک جنایت در جامعه، شماره حادثه‌های کشتار و محبوسان، موجودیت نوکی عراق، شماره کارمندان پلیس و خدمات امنیتی، اشتراک در مناقشه‌های مسلح و شماره قربانیان آنها، خراجات نظامی، ثبات سیاسی و شدت نوکی مناقشه‌های داخلی به نظر گرفته می‌شوند. شما مهمترین خبرهای روز را مستقیما میشنوید. پلیس استکهلم معلومات درباره تیراندازی در مرکز سودای شهر کیست را تفتیش میکند. در این باره روز چهارشنبه روزنامه اطفال دلت خبر داد. کارمندان مقامات حفظ حقوق، مهمانان و خریداران و فروشندگان مرکز سودا را به جای بیخوف تحویل دادند. به نظر می رسد که تیرپرانی به وقوع آمده است. مردم پریشانند، به هر طرف می دوند. پلیس و دیگر مقامات انتظامی در جای حادثه کار برده ایستادند. در خصوص پیامدهای حادثه در حال حاضر سخن گفتن بر وقت است، گفته است سخنگوی پلیس مارتس اریکسن. طبق اطلاع نشریه در مرکز سودای شهر کیسته را 3 جنایتکار وارد شده از سلاح آتشفشان آتش کشیدند. معلوم نیست که کسی مجروح شده است یا نه. پرزیدنت 55 ساله جمهوری افریقایی بروندی پیر نکورونزیزا وفات کرد. سبب مرگ پرزیدنت را سکته قلبی نامیدند. در طول 15 سال اخیر پیر نکورونزیزا یکی از دولت‌های فقیرترین قاره افریقا را با اهالی 9 میلیون نفریش رهبری میکرد. او بارها گفته بود که وی با اراده خدا جمهوری بروندی را حکمرانی میکند. شنبه گذشته پرزیدنت خود را بیمدار حس کرده به بیمارخانه برده شد که در آنجا درگذشت. سرقانون جمهوری بروندی مهلت وکالت پرزیدنتی را به 2 دوره 5 ساله محدود میکند، اما در سال 2015 پیر نکورونزیزا نیت بار سوم شرکت کردنش در انتخابات پرزیدنتی را اعلان کرده بود، زیرا وی در دوره اول از جانب پارلمان به مسند پرزیدنتی برگزیده شده بود. بنا به اظهارات BBC در سال 2015 در بروندی موج ناراضگی بعد پیروزی پیر نکورونزیزا در انتخابات پرزیدنتی به وقوع پیوست که در نتیجه 1200 نفر کشته شده، زیاده از 200,000 نفر دیگر به کشورهای دیگر افریقایی همسایه فرار کردند. در سال 2018 پرزیدنت بروندی به سرقانون تغییرات وارد کرده مهلت پرزیدنتی را تا 7 سال دراز کرد و می توانست دوباره نامزد شود، اما اصرار داشت که به مهلت 4م پرزیدنتی نمی رود، اما عنوان پیشوای عالی وطن دوستی را قبول می کند. روز 20 می سال جاری در دوره پاندمی از کرونا ویروس در جمهوری بروندی انتخابات پرزیدنتی برگزار شد و وارث پیر نکورونزیزا اورست ندشمی برنده انتخابات پرزیدنتی اعلام گردید. شنوندگان عزیز، شما مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. برنامه‌های دیگر رادیو موجر جریان دارند، ما را همراهی کنید. سلامت باشید.